İkinci gün men Indiyada, Delhi'de şuşunday vaqtandırlık түгел енді мен şuşunday условияларда yaşayım. Mine uramdagı rizikni ulaşa almayım. Bu meniki түгел, байқырмаңыз. Mine mында аптырап отырдым енді. Аш пішірдім өзіме. Россиядан алып келген, енді Қазақстаннан алып келген папай aldım, кофе ясадым. Bütün evrini aldan ашпар иттім, кипяток белән. Прямо кайнап тора торган су белән. Çünkü başka şaşırına şekillendire. Şirlep gitsen bitti var. Bütün pasudan aşpar ettim, bütün rizikini Allah'a tapşırıp şey başlayayım indi. Eski metroya geldim hele. Станция biz Antalya'da. Delhi'ski metro. Kısaca bir zor metro. Kartadan karadım. Gittim. Kayı varga bilmeyeyim bak. Akşartxan degen самый зор буддийский комплекс в мире. Он даже книга рекордов Гиннесса да бар. Вот табага керек, кая барга. Мында такой ней. Аңа битире керек, миңа зәңгәр линия керек метро. Кайгын зәңгәр линия. Булар менә баскычтан поездлар килә. Дөрес якка чыктым микән, аңламыйм дагы. Кая барга. Температура 36 градус. Менә метро. Кстати, подземный түгел, надземный. Жер üstünden yürüyorlar metrolar. Şunday относительно современный мотор поездları. Bu poyez miniki olmadı. Hazır miniki ile. Koy alasınız bana metro bu относительно чисто. Относительно нормально. Bütün жерде G20. Мында ведь не было, мероприятие G20. А менің поезд келе бастады. Сплошной bir kısa koşulanlar. Yürüp bana сплошной 100 метрный туда-сюда. Метро чисто, аккуратный. Но лучше tutmazsa var bir dersende pul bilen. Gittik. Buna bu yakın fırımbıla hazır terzeden. Uyumda rahat kondisyoner var. Kondisyoner boşa katlayın. Bunda büyükten yürüge şüphete yorak mı? Bütün Smagos'ta. Stansiyalar yer üstünde, kayıp stansiya yer aslında böyle Delhi'nin 2 kilometre'den Camda yılgası bitemiz. Camda yılgası. Bu oturan Camda yılgasında. Bastıran değil, burada çok bunlar yok. Yine Camda yılgası böyle. Şehirde ikinci adam araba bir şey. Metrodan çıktım. Akşaratxam degen mikrorayon. Ko'rasiz, bunda internetdagi eng zo'r buddistskiy xram dunyoda. Hakamat огромный deylar, endi shunga ko'rib ketirmiz. Men yashaytirgan bitgan Turishib rayonidan bunda ko'pga motorroq, ko'pga akkuratniyroq. Ну, тоже qo'rqinish endi bizning xalq uchun. Ну, ko'pga chistaroq bunda. Mendagi shu o'ylab turam, tegi ayberni bitirib bo'lmay ol shapshaqliqni. Baka yangi mikrorayon tuzib, ol bütün jimirik nilarini eski nusxi turishiblarni botib bitirmaysan. Xalqni kuchlab quvib chiqarmaysan ondan. Chunki yaxshilik bilan jingib bo'lmaydi bundagi bu bardakni. Только qotillik bilan yashaysan. Nashatir yangi mikrorayonlar solib cidden Akşaratxamga kiratirgan yer qarag'iz. Ne kadar здоровый bina. Мощнейший. Огромный. Xamga kiraga yaramay ne telefon bilan, ne birlar bilan shunday qog'ozni tuttirib, sumkangni qoldirasan. Вообще bush kiraga yarayman bunda. Shunday xallar, har buni tuttirib, kirib ketirish kerak buni bunda qoldirig'a. Men do'stlar chiqdim. Bir saat bo'lganmandir. Bunda hazır söyleyip gideyim. Aeroportdan da konu tekstürler. Bütün evren aldılar, absolutno. Jıvaşka var ya, jıvaşkanı da aldılar. Akşamlık bilen kırık yaramay. Bir nindi elektronlu ev bilen kırık yaramay. Absolutno. Sumka bilen kırık yaramay. Полный запрет на все. Вот. Ну, işe kirgeç. Şimdi anda üzlerinin fotoğrafları var. Üzlerinin
кухня поварлары бар, столовыйлары бар. Шуңа бик хитр ясалган, конечно. Анда кирип ашап чыктым ни, тортик су белән. Шикелләрен тек бер подряд ашаган. Монда барыбер күңелгә минем местный ризыклар. Вот, нәрсә храм турында әйтәсем килә. Храм новострой, ягъни инде ниндидер аерым тарихи бер түгел. 70 ел элек сала башлаганнар. 70 ел элек сала башлаганнар. Һәр биткән инде полностью салып биткән. You see, I talked. You interrupt me. It's not good. It's very rude. Һәм инде ней. No, I don't need to talk. I like walking. Һәм инде киләләр монда бәйләнәләр, бу тук-туклар туйдырып бетерделәр инде. Велосипед тук-тук, мондай тук-тук. Вот, шундый хәлләр, дуслар. Нәрсә әйтәсем килә? Бик мотор, бик кыйммәтле материаллар кулланылган. Әкәмәт круто ясалган инде. Храм буддийский храм бит инде. Буддийский түгел, бу индуистский храм булды бит инде. Айташу сейчас. Туйдырып бетерәләр менә булар. Киләләр дә, мискинләр йөриләр. Һәм инде менә шушылай, хөрмәтле дуслар, бу храм салынган бит инде. Holy place диләр инде, священный урын диләр. Һәм мин көннән-көн, елдан-ел бер нәрсәне аңлыйм. Нәрсә соң ул священный урын? Шулай любой җирдә ниндидер бер бина салып, мотор агачлар утыртып, чәчәкләр утыртып, анда ниндидер мотор сүрәтләр ясап, ул урынны ничек священныйландырып буласың? Ато хәзер соң вакыт күбәеп китте анда священный урыннар. Алар да бер постерда белән салып куялар да. Бу священный урын, килегез дә монда йөрегез. Шын барлыкта да бүтән священныйсын актара башласаң, по сути, ул либо обычный туризм, либо религиозный туризм. Кайсы өстендә акча эшләргә телиләр. Бу инде бик критический заявление булыр. Ләкин мин моны курыкмыйча әйтәм, ничә ел үткәч, ул священный урыннар үзенең эчендә, үзенең асылында кемнеңдер күңелен бераз тынычландырса дагы, күбрәк кемнеңдер кесәсен акча белән тутыру өчен уйлап чыгарган нәрсәләр аларның күбесе. Бары священный урыннар. Кайсылары ниндидер бер пәйгамбәр белән бәйлеме анда, белмим. Бер инде изге хәл булган манда, кемдер төшкәнме, кемдер менгәнме, кемдер туктап алганмы. Ләкин туп-туры җирдә алып священный менә шайтырып ясау ул бизнес. Һәм крайне прибыльный. Шуңа да аларны ясыйлар. Безнең якларда да бар, теге якларда да бар, бу якларда да бар. Андай берләр булачак инде. Һәм менә мондай минем күңелгә ятып бетмәгән священный урыннар 200 елдан соң шудан да священный гайнана. Чөнки телисеңме, теләмисеңме? Анда бит 2-3 гасыр кешеләр җөрде. Намоленное место дип әйтәләр бит. Шуңа дагы ул әйбер белән минем күңелем бердәгене ризалаша алмый. Ә булай мотор миллиардлар монда бу хәле. Әкәмәт капитальный мотор ремонтлар белән үзегез кура аласыз. Ул огромное здание, территория 25 гектар. Яп-яшел мотор белән миннән сорыйлар, инди мотормы дип. Монда мотор. Монда охрана тора, монда тәртип карыйлар, монда полный досмотр, теге аэропорттагы, бу серьезный аэропорттагы кебек син досмотр иттеләр. Вот шундый хәл. Монда мотор, монда чиста, монда аккуратно, монда бәйләнеп булмый. Вот. Шундый хәлләр дәвам итәбез. Тагын нинди кызыклы урыннар булыр әле карарбыз. Инде бу храм моторлыкка мотор, кыйммәтле ясалган, сыйфатлы материаллар белән территориясе мотор ялтырап тора. Вот. Ләкин рухын сизеп булмый, чөнки бинаның рухы булсын өчен бинаның тарихы булырга тиеш. Вот. Хәзер инде знаменитый Индиянең нигенә барам инде, аркасына. Арка, ворота бар бит теге. Парижның аркасы бар, Мәскәүдә арка бар. Делийская арка, шундый. Ворота Дели дип атала. Тоже бик мотор центрда урнашкан, аны күреп китербез хәзер. Монда видеога да яздырырга ярамый, фотога да яздырып булмый.
Даже saatga da beylendiler. Senin saatin fotoğraf düşürmeyeyim mi deyip. Foto düşürse de yaramaydı. Mındı saat bilen kirege dey. Şunday haller dostlar. Hazır internetten tapıp sizge bir-iki kısa video ko'rsatarman endi ishdan endi ekan. Var kartedisi. Göralım. Şunday işkidi var, fontanlar bilen indi var. Merhabası как раз главное здание. Zorluğu bileyim Kul Şerif meşti gibi vardır indi. No büyüklük alay büyük değil işte. No massivni işte kolonlarlık massivni. Mana bu endi parkoviy zona. Mana parkoviy zonalar вообще motor. Aning birgina tugul, ila bir 5-6 parkoviy zona. Shunday motor parkoviy zonalari bor. Mana qarag'iz, bu Delhining metro kartasi. Necha остановка bunda. Metro mana shunda. Вот. Men keldim mana bunda. Mana senga. Motorga da bir uğramga chiqdim akuratni. Bunda artık ko'p tuk-tuklar yok. Относительно чисто. Şol hayırçilerine yürüyün o da ko'paytirib suranib. College of Art degan. Художественный колледж. Bunda относительно чисто motor endi. Вот, bütün Indiyada pishroq tugul. Men bo'ldim motor rayonlarda, shunga ayta olam hozir fikrimni biroz o'zgartib. Bunatagi малоэтажный eski застройкаларда да широклык, шапшаклык. А менә мондай более-менее современный, то есть инде ближайший 30-40 елда салынган микрорайоннар относительно чисто. Относительно тыныч. И монда даже светофорлар шли. Чөнки мен жүргән микрорайонда светофорлар вообще либо yok, либо аларга беркем дә игътибар итми. Şunday haller. Guleytte bunda İran'ın dip basıcısına ekilmektir. İran'da yazılan Romantiski Center. Kulturный house. Kulturный yurtları. Вот. Büyük motor. İranlar o şey stoplık şerif bilen Skarifon'da işte разный motor başlasa. Yaltırap duradır. Ne verdi. Şunday rezonans benim için. Men bir yerda Indiyaning bo'ldim. Hozir ikkinchi yerda. No bu sentr endi. Bunda butun atagi областные organizatsiyalar, государственные organizatsiyalar bilan ko'p. Shu bunda движение da yo'q, shu yo'llar da чисто. Mana senga. Kishida ko'p tugul, oxirchilar da bebek ketishlarda ko'p tugul. Prям rezonans. Tuvaletlar yasab, uramda publiczny tuvaletlar yasab, ular уже много выдавили, çünkü men yashagan rayonda publiczny tuvaletlar yo'q. Ham anlatib turmayman endi narsa ekanida. Kishi qarshida butun yo'nalishlarga mo'gut. Birinchi problemalar yo'q. Вот, shuna publiczny tuvaletlar bek foydali narsa Indiya uchun. Hali bu самый современный город bitar Indiyaning.
Kuzoluna getiririz kalgan şehirlerden indi bardak. Şunday haller. Mana şunday park bitindi. Manda sisteminde politsiya охраналары бар. Кирге лишник кишерге йөрүгә ярамый. Шундай мотор, аккурат даже военныйлар йөргән монда нигәдер. Аккурат битербез тегендә. Кемдер басып тора макатмаган димәлле. Центрында, самый центрда шушындай түгәрәк белән ясалган. Картадан карасагыз, bir зур круг диаметры bir 6-7 километрдыр. Вот. Монда bir мемориал. Менә инде Indian Gate. Allah aşkına. Тегедә bir парк. Монда bir парк. Чисто анталисикән бөтен җирдә военныйлар белән охрана кирәк. По-другому чисто юк монда. Военныйлар охраналар куйсаң, да чисто. Yok bugün de tugul bu indir военный bu. Lider nasyonalny герой инде bu. Алар билген сугыш булган. Шул сугышлар турындалар инде. Монда халык жол ите. Вот, газонга йөргә ярамый дигән бөтен газонда. Шуңа мин дәген инде. Халыкның фикере белән ризалашып газонга чыктым. Менә әкренләп кенә утырып тордым. Монда Россиядән килгән ике кеше, әти белән улы. Вот алар белән сөйләшеп утырдым. Алар килгәннәр Саратовской областьтан. Нидер бер шәһәрдән исем тум инде. Инглизчә ерак түгел диде. Вот, кая барга белмибез ди. Мәйтәм ничек белмәскә, монда бит йөргә миллион урын. Вот шундый хәл, менә хәзер сезгә якындан күрсәтәм бит инде бу Indian Gate-ны, Индия воротларын. Менә индийский ворота. Аласыз. Бу инде кояшка каршы 31 елда төзелгән, 42 метр биеклеге. Арка биек. Киргә ярамый. Вооруженный охрана монда. Вот. Күрә аласыз, менә башында шалмасы бар, бу сикх. То есть ул үзенең динен тота, но нин салмый шапкасын. Монда садака бирүчеләр исемлеге дә бар. Bunlar bilinimi, kim ulgenme. Ne şuşundayı neyi fantancıklar. Fotoğrafçılar. Arka. Kısaca ben bunda kimden yürütüyor hatun kızlar kup bunda. Tege праздничный киім түгел, реально алараны киіп йөриләр. Вот шундый хәл. Местный еге ыздап әйткән кызлар, егетләр бишлек ыздап әйткәннәр. Киләләр монда. Менә бу юлны күрәсездер алда. Бу дорога царей дип атала. Кел моннан. Вот. Шушындый мотор. Аккуратный. Вот. Шундый мотор Күлләр аккуратны. Центрда да мотор. Ну күле зур түгел, моның тирәнлеге bir 30 сантиметрдыр. Кешеләр җыелар, җал итәләр. Артта кала полностью ни белән, мәсәлән, колючий проволока белән. Бу судьялар урамы. Bütün Delhi'nin, как ben понял, indi anlaganca manda судьялары тора. Bir 20 gene adam öttüm. Судья Фулян деген и her bir судьяның domu karşında вооруженный охрана. Менә прям блокпост формасында торалар шулай итеп. Видать, монда судьяларны кай вакытта шеметәләр мисәлән, шундый крутой охрана инде монда. Her bir судьяның domu, алар еще типовой домнар шундай, видать. Пока сен судья булып эшлисең, бу дом синеке була инде. Кимгә син башка судья калалар. Бу бик интересный шундай урам, 120 судья тора. Инде кызыклар. Районга кирдем. Анда мәчет бар, шушы мәчеткә кирип, намаз укып чыктым. Вот. Халык инде монда мескен итеп яши. Шуңа мәчетләрдәге артык мактанырлык түгел, шундай бик гади генә инде. Балалар җыелды сразу менә карага, акайып карап торалар.
Teferruat altına zupanğa. Bunda geceler jüri, neler jüri. Şunday Cami Arabiya Nizamiye Education Society degan narsa jıyılgan. Mana jıyıldı mında. Üniversiteye. Endi bu bit medrese mi aytam, o'zingiz mi aytam, oshag'ini birni tashlab o'tirasiz. Territoriyalar aniq pishiraq bardak. Hoş. Beleki bebek. Hay. Say hello Kazan. Hello Kazan. Все. Bardak endi pishiraq. Şuna anlatam tegelerge akayıp qarab turalar mena. Meytem o'zingiz medrese, o'zingiz meytem Yasin Teberek suresini bilesiz. O'zingiz meytem oşağın şubegizni jishtirada olmaysiz. Shunday bardak. Saat baram mena shunday neni ko'rdim. Чисто o'zbekistonskiy, tajikistanskiy stil ko'ra olasiz. Srednyoaziyatskiy stil. Bu bir mavzoliydir endi. Hali Humayunga baram. Humayunni tabiga cho'tovroq hali. Tartov bitirib endi. Тоже bir Taj Mahal kabi zo'r mavzoley endi. Buraya kerak yetdim. Humayunning ne deb ataladi endi bu? Просто qirmizi gigantskiy. Shu здоровый qirmizqalar. Grabnitsasi bo'la endi Humayunning. Ну, вход akamat qiymat 600 rupiy. Bizning почти 650 so'm endi. Ну, yara kirib chiqmaydim, qarayım endi. Konferans deliya kelmeyim. O Taj Mahal gibi krutoy dediler endi. Bir krutoy dediler. Ko'rib ketiribmiz hozir. Territoriyasida shunday zdaniylar var kompleksinde bunda. Ko'rib ketirga bo'la. Kırk 5 minutdan beklanadi dediler. Şuna tezroq bo'la kerak. Shunday motor o'rinlar. Основное здание тегенде ди бар тизрек ди вакыт бетә ди полисмен әйтә. Ну, моны күлмеш китеп булмый, инде караңгы чыкмый тор. Менә монда тагын интересное здание. Монда грабница бит инде кемдер ята. Эй, яраталар да инде бай кешеләр. Kitkəş özlərinin xatınların, bağların moşni mavzoliyi bilan qoplarga nıq yaratalar. Putinni biz hozir baramiz sentralniy zdaniyega. Stina sürtkenler bunda. Bunda endi nedir? Plymennikning mavzoliyi видать bek darajalik shu bo'lmagan. Yolun devam etamiz. Dostlarım onda вообще шикарный камень. Вообще моторды. Şimdi arkamızda nişik motor. Вообще. Bütün жерде de yevreylerin izlevşiler. Men sizge znak. Mında da ağlar yürgenler. Şutka cemaat. İsrail devleti kelip çıkkançaya kadar bu вообще müslümanski znak bulgan. Если что, ну bütün жерде деген Yahudilerini kıstırışçılar bek birler bitirge aşıkmıyorlar endi. Di motor neler. Balkonlar. Вообще motor bunda. Вообще капитальный мотор. Hali biz hamon kelip jetamız biz. Oh Allah. Ey Allah. Sözüm yok ucumdan ko'ringan bitqa. Nичего себе. Bunda ko'rsatib turmayman. Qarag'iz. Ey Allah. Вот это вид. Bunda комплекс огромный жамағат. Вообще зор комплекс. Тегінде көпміз здание, мында көпміз здание. И основныйына қарағызсаның. Чисто тюркский стиль bu, кстати. Түбәләре генә индийский стильдә. Былай шул Бухарага килгән кебек. Территория әкәмәт зур. Әҗәйп мотор. Humayun
isen çağında уже sola başlagan. Үлгеч хатыным белән монда күмеләчәкмен дип. Biz bugün baylarını sügəbiz, alar yaxtalar alalar diп. Alarның yaxtылары бит үзләре белән китми тегендә. Элеккеге байлар карагыз нәрсә эшләгәннәр. Алар исән чагында үзләренә мавзолей сала торган булганнар. Моның баскычлары бигрәк крутой, слушай. Хәлне алалар даже. Белмим, даже махал зуррак микән моннан, но бу гаҗәеп бина бу. Ангел. Менә бөтен комплекс. Кояш бата инде хәзер уже. Кекер алдым, дуслар. Монда Хомаюм абзый үзе генә ята. Хатынын кертмәгән икән. Вот. Монда бүлмәләр бар инде ниндидер. Айрым фонаригым кабызыйм әле. Ата бөтенләй караңгы. Бүлмәләр. Ну, түшәм простой инде, берәй юк. Самаркандан соң бу чөтө не. Хатта да жабит. Юк, менә монда хатыннар, балалар. Сөтке центральный бүлмәгә хатын белән балалар белән утыра теләмәгән бу. Менә монда хатыннар, балалар бит инде. Я теннис мөмкин белгән. Язылмаган. Чөтө монда теге безнең подъездларда кебек. Üstte ак, асты кызыл. Безнең бер вакыт просто подъезд шундый өстә булган иде. Безнең российский подъездларда йөргән кебек. Булып китте. Хомаюм ята үзе. Чөтө индеецлар монда подсветка белән эшләгәннәр. Монда подсветка кирәк. Питер Пейдер, полисменлер белән. Буш бүлмәләр. Мөрҗәмәт хаталандым. Честно әйткәндә, Регистан зуррак. Монда да индер туганнар ятты, доярнылар микән. Бай кеше булган. Бөтен нәселгә ясарга ашыккан грамотасын, мавзолейларны. Алла. Вот урамга чыгабыз. Менә монда тагын мавзолейлар. Алар тоже бу территорияда урнашкан. Но онда барга уже физически вакыт калмады. Уже охранник та әйтә, кайта үйеңә ди. Йөрмә монда бут алып ди. Хәзер метрога барырга кирәк. Обязательно барыгызга дагы советую иттем монда килергә. Бик мотор, бик күркәм, бик үзенчәлекле. Хомаюм. Конечно, моннан мәчет ясасаң тагы яхшырак булыр иде инде. Күпме кеше намаз укырга йөрер. Но инде бер нәрсә шатып булмый. А так бик мотор здание. Баскычтан төшәм. Раз, два, три, четыре. Ne seytirə gelir, hörmətli dostlar. Tağın indi tək ziyaratlara kilgəç söyləyirgən əməkini söyləyim. Qavatlıyım indi. Qəbirim turunda qayğırğa tügəl. Qəbir denəsə bulur degen məsələ bizni qayğırsa bik yaxşı bulur idi. Şunday xəllər. Biz düşəriz əkinləb kini. Уже биклилер, қараңғы çıxdı. Ну, индейцлар, конечно, nəsə не правы. Самолетчик koyasız da. Самолетчик бара. Ночной подсветкалар калгызып, монда музейларны узаграк эшләтергә кирәк. Кичәдәген Редфорд иртә ябылды. Бу дагы сәгать 6 артыгына. Вот, әле 7 арты икән. Мәсәлән, соңрак эшли. Вот шуңа дагы әзрәк узаграк эшләтергә кирәк. Бик тиз ябалар. Киш белән кирәк эшләтергә. Киш белән бик якты, бик мотор була. Подсветкалар кабылсаң шикарно. Бу здание нык яначак, мотор яначак. Дуслар, әкренләп кенә чыгабыз. Все. Полисменнәр чыгара куштылар. Караңгы уже. Яхшы, бик күркәм булды.
Bugün 300 orada sapır mişetesini kurdum. Anda kubra indi. Deli bitinde ne saytsan degen 23 milyon kişi tura turgan огромный megapolis. Dünyada en zor şehirlerden birisi bolup tura. Şoňa dagyn аны bütünlüğü yürü bitirir için mimesini jigitler bilen söýleşken ýymynda. Bir otnaga bir 10 günge kiloga kerekdi. Только достопримечательностьлерни qararga основной ди. Вот. Lakin men abita kadar joy etem çünkü awırrak meňe şoý köp ýürüge. Baýdagyn jite. Şol 12'lerde birlerde çykyp kişke kadar yürüyüm. Kiş özünçe ýaşaým meňe. Kişke прогулкалар вообще рахат. Hava свежийрак, кызу кими, türlü pasvitlar kabına. Bit көркем. Çıktım. Tege belki yine mavzaliyga pasvitini kabızdılar. Anın turunda azrak informasiya taptım. İsa Han degan mavzali. Gaysa Han. Buralasız. Аккуратный yana mavzali. Bu talep etken ýymynda bu kiş bilen bardak. Bütün şawalar Müslüman jigitlerine kelgen edim. Allah'a şükür metroga kadar podvozitdiler, bik motoruna süýleşdik. Birsi garapça bile даже garapça bilu местный индийстер üçün это вообще круто. Mesela süýleşip baradım meşitde imamlar da garapça bilmeýler birsi degen. Şoňa birinci indiýis kim bilen men garapça süýleşip aldım bugün. Sizde topografический кредитинизм бар eken, yani siz panikaga berilesiz eken, korkasız eken Indiýaga kelip metroda ýürüp görmeliňiz. Bunda big jiňil putalarga, äkemet jiňil stansiýalar 50-300 nişe şoňa big meşakkatly indi. Korksaňyz uçup gitmegiz bunda. Çünki даже men adam umutly kişige degen bunda gabyrga özüňni big awur şoň. Особенно kişi bilen bu bardak başlangaç. Tagalap etdi indi. Haman kişiler kirede barıp kireler. Вайшали bilen meni poýuz gelýär häzir Вайшали degen. Kişiler düşe urun bolurmy eken, tygyz bolar indi. Delide näse самый чисто урun metro. Bunda bolýan çyst. Bunda вообще чисто, нормально, ýaxşy metro bunda. Müşke özümden stansiýaga gaýtdym. Allah aşkına. Sen sağ ol tabi. Häzir dürüs ýitirip şagasy gana kaldy. Ýoluna 2 çaňa atsam bitti bar. Şolay oturgan jerlerde indi gel paýagına Sredняя Aziyada tursam dagyn tugandaşyp gitem özüm turgan jerler bilen. Mine bu menim mikroraýonum Paharanç mikroraýony. Özümniň raýon, bunda bütün nerse bilem indi уже. Kaya bargan işlerge, fayda barga. Mine metro Paharanç. Menim özübizin tanış jerler köbegendi bu. Korkmuş ýürüýsün. Bunda kısaca kiş bilen уже более-менее тынычланып dünýä. Bunday duraşyklar barayın barbar. Bunu beklediler mi eken? Tak kirip bulmadı indi. Kirip buldu bizning Qirida bir buddistskiy храм. Bunda gel remont bara, постоянно ketmeler. Rama Krishna, bu Krishnaitlar eken. Shri Durga Puja. Вот. Bunda bir köp ýürüýler indi. Rossiýada особенно Krishnaitlar köp uçup geldi samolyotda. Oy yaratalar da indi o Krishnaizmni. Birsi uçur aldığından 1 saat boyu süýledi indi şol eýberleri toňunda ordara bitirdi уже. Вот. Tege teolog bulgaç sorawlar köp tuwa. Tege tulkym jogap bere almaý. Şonday indi temple dip eteler indi alar ana. Храм. Şu turlar indi bütün nezerşiler. Dualar ve nesler okuylar mı? Minnesi to. Kavyarları ýokşa, kavyar şady. Всё bekliyor. Храмlarda ayaklarını saldıralar. Ayak kimden kirge yaramay. Mine men köpden indi şu nablüdeni bar idi. Institusyonel rewişde garasaň, hadislerge, ayetlerge birinçi Müslümanlar indi alar ayak bilen namaz okuganlar. Yalan ayak, kavyarda namaz okup вообще bolmagan.
по сути. Hem tege hadisler var. Ayak kiyim bilen okugan namaz turunda. Бар hadisler tege sen taşlı jerde okuyorsun kaversız. Mangayına taşlar jabırsa alıp atsan bula dip. Şonday sözler var. Вот. Hem de seytasim kile din bitin dol tileysin mi sen tilemiysin mi? Barıvar evolüsyoner bitite. Üzgere türlü situasiya, türlü haller bilen. Hem şulay yok. Mında da garipler egerlep kine İslam dinin mene bu Hindistan, mene bu Южный Азия yaklarına kitire başlagaç dinni. Tileysin mi, tilemiysin mi? Nididir tradisiyalar var, kuşa başlaganlar bitinde. Hem şu tradisiyaların birisi ol kaviorda namaz oku çünkü bu kılıçlı ayetlarda nelerde indi ol. Elgelikten bolgan hem ayak kiyimini saluu meşritte. Eleganda yer vapşe bulmagan. Вот. Bine neşekdeki Hristiyanlar okuyorlar. Öz duaların ayak kiyim bilen basıp şöyle bit ayak kiyimde. Yalan ayak değil. Şöyle bir şey Müslümanlar da şöyle. Lakin vakit tradisiyalar, geografiya со временем Manarada kelip çıkan, Kopulda kelip çıkan, hatta Manarada, Kopulda исторический Müslümanlarda вообще bulmagan. Kaviorda şöyle kelip çıkan. Hem hatta ki biz aytgan namaz degan söz degen, o bit indiyski namazda isemisiz degan söz. Şu yaklarga İslam dini kelgeç, ekerlep kine Türkiler, mene şu Mogollar, завоевательler indi o sözü Srednye Aziyadan bizge Tatarlarga köşüp kelgen. Потому что bütün dünya Müslümanlar namaz demey, salat dey. Türkiler, Türkler, Farslarınları namaz deyen sözü köştüler şu Indiyada bulgan namazdadan. Üstündegin. Nindi subhanallah tыныç, imin, beketli, şatlıklı urunda Tatarstan'ında turam deyip üzün bilen üzün suqlanıp koyasın. Şuna da cemaat eğer siz aytasız iken men bik naşar turam, benim turmuşum ağır, benim tegindi mındı kaygım var, hasretim var. Kilip gittigiz mında Hindistan'a. Sırası üzügizni boy, üzügizni sağ selamet, yaxşı domda turasız, temli rizik aşıysız deyip şatlanıp koyasınız sırası bakın.